Central Lairam Longklai, the Lairam Times Mininan Kutkanin Klay na, Thawngthanhnak Chiapa Ni na, Thawngthanhnak Chiapa Ni Adidong Tiang Rak Ngai Chiao Ding Kanin Song na, Thawngthanhnak Mangben Sung. Is Lairama Aliam Chiapur Tlatchunga, Ral Shangni Van Longin Voiza Somriat Ling, Bom Atlak Cha, Chin Mi, Nu Pathum Le, Papangati in Minung Pariat Anunnak Aliami, Minung Leisari ni Liaman Tuar, Tia Chinan Zauza, Ministry of Social Development ni Chiapa Ni Ko a Anthan. Purthlachunga Ral Shangni Van Longin Bom Atlak Cha, Minung Leisari Liaman Tuar I, Ral Shangni Volei I Anpunmi, Bom Ilam in Minung Pakhat Akeabul. Ral Shangni Mizapi Tim Chiamamin, Bom Atlak No Nami Hi Kandokal Tia Anlang Terfon. Sia hazi penga riam hunni cha bepi chu mara cha hol in answa belai. Thawngthanhnak Chiapa Ni Saria Deputy Commissioner Sia District ni thil bepi cha in chwa mi chu mara hol in chwa tel veding in no chwa asi. Mara Students Organization MSO General Headquarters Sihani Nolnak Anto Bantukin Deputy Commissioner Office Sihani Mizapi Thei Ding Thilbepi Cha in Kanswa Ton Nichu Marahol Mangni Ante Thiam Vena Nga Marahol in Chwa Tel Veding in Deputy Commissioner Office Rian Chuan Officer Le Staff Will taken in Theater Nga Tia Abraham Berazi Khiti Additional Deputy Commissioner Siha District ni Mintutin Alangter. Central Yanglai Association Shwai Tuhnani 33 kV substation Chon Hu Anve. Thawngthanhnak Chiapa Ni Ruk Zan Leya Central Yanglai Association Shwai Tuhnani Chon Hu Huna 33 kV substation Anve. Hijana Hin Vice President, General Secretary, Assistant General Secretary, Treasurer, Finance Secretary le CEC members Minung Panga Ankal Khau. PNE Lamlein Pu David Chakma le Pu MS Dongliana SDO le Rian Chuan Tony Anrakdon na. Pu Tiro Lupuya Vice President COL Eni Chun PNE Chuan Tu Vial Te Rian Chuan na Chunga Lunglumpia Achim. Rian Chuan Tu Thadi Zang Batning le Imat Longa in an Hi Kan Thei Tika Kan Na Ngamin Kan Ilom Te Achim. Pu JS Lerindika General Secretary ni Rian Chuan Tuhnani Harna Kan Nei Chun COL Eni Ati Khok Mi a Chun Azam Lailo Harna ka Chun Ichim Chonton Sise Te Ati Longklai Pawar Jum Hunsi Mainak Nei Asi Rian Chuan Tuhnani Harsat Nak Antun Tom Mi Reportan Pek Longklai District ni Pawar Chicha Kan Ngai Lo Ning Sil Na Dinga Kui Valein Pawar Pek Nat 33 kV si Tom Ni Chu 132 kV upgrading in Malak Chwa Ma Si Rian Zong 85% lima si Chang Chan Rao Lo Te lima si Lai Ruat Chan Na Si Bungtlang South Lane Pawar Kan Hu Tom Mi Photzam Asi A Hin Karen Ader Ngai Ngai Arwang Chu Lai Na South Tuk Cha Voltage Ton Cha Asi 132 kV upgrade Tim Nak Rian Kalmia Theory BP Na Atlaw Ton Cha Rian Hi Adi Khawzaw Lo Central Oil Eni Chun Hi Thil BP Tak Taka Arwa Hleya Ramral A Arwa Rian Na Nok Hoi In A Mi Chu A Her Ning Chuan Volak Tim Asi LADC CEM Pu Sila Somzwalani Lighthouse All Building Hunazaw Thawngthanhnak Chiapa Ni Ko a Lai Autonomous District Council LADC Chief Executive Member CEM Pu Sila Somzwalani Lighthouse All Building Amun A Zaw I Building Hi A Chingai Chang Cha A Rem Chat How Mi Chu A Her Ning In Rem Chat Kan Izwam Lai Te Achim Pu Sila Somzwalani Chun Lighthouse Chu Kan Ram Le Mi Phun Cha A Le Mizapi Cha Mun Be Pi Ngai Si Rian Chuan Tu Zong An Ba Ngai Ton Te Kan Thei Asi Kho Chung Izwam Shamo Lighthouse All Building Hi Asaknak Asaw Ngai Chang Ruat Laka Nangam Lo Na Ka Cha A Amui Chi Zong Arok Ngai Cement Chalo Le Rok Zong Phone Rem Chat Ding Mi Atam Ngai Hi Rem Chat How Mi Na Hi Kan Tangkadir Hun Zaw In Aran Nakin Rem Chat Asina Ha A Her Ning In Ko Khanak Ngai Zaw Her Te Achim Lighthouse Zona Ka Hin Pu Lero Puya Chinza EM Revenue Pu HC Vanarot Puya Senior RNSO
pilan min lupui thangen DRC le posi la somzwala SNWMO ni until pi Indu Myanmar ramri longtlai chu pelet waram ri chu khamasilai India ram Mizoram state longtlai district in Myanmar ram Chin state pelet waram ri le chu India chawza ni akalpi mi ramri khamding mi a atelve Pusi Thanchuma Assistant Revenue and Settlement Officer Land Revenue and Settlement Department longtlai ni Thawngthanhnak Chiapa Ni saria mizapi Thawngthanhnak nol achua mi a chun Ministry of Defence Government of India ni Indo-Myanmar Border Fencing ramri kul rian akalpi chu ma mi a Lai Autonomous District Council Munram Longtlai District Thawngthanhnak Border Pillar number 6 in Border Pillar number 9 Karzong Border Fencing hi kalpi ding asi hi kongkawa Deputy Commissioner Longtlai zong ni Thawngthanhnak pur kulenga a mizapi Thawngthanhnak cha achwa chang ama belte chu BP number 6 le BP number 9 kar mizapi ram na chu ram pass photocopy submit lo an uncha a Land Revenue and Settlement Department LADC ni hi chathan hi achwa than Lai Autonomous District Council Munram Longtlai District Thawngthanhnak Indo-Myanmar Border Area BP number 6 in BP number 9 kar ram ngai tu na chu Thawngthanhnak Chiapa Ni sari in Chiapa Ni sari kar a ram pass photocopy Land Revenue and Settlement Department LADC a submit di ding ase hi chan chunga ram pass photocopy submit lo na chu ram kongkawa harsatnak anton zonga Land Revenue and Settlement Department LADC ni chuan vo alalai lo te alang ter Aizol si in panhni a medical tourist zauken ni antam India ram Mizoram state kholipi Aizol khochung si in panhni Ebenezer Medical Center le Trinity Hospital ni chun Myanmar ram indam lo phami na chu medical tourist bantuka anrua kongan chim chubantuk chun ram boy ronga harsatnak tong damlo torel to Medicine Sans Frontiers MSF Doctor Without Borders he damlo kongkawa lungthin na kan ngei Ebenezer Medical Center le Trinity Hospital rian chuan tu na ni chun Myanmar ram ri damlo kan zau khan mi na hi an rama si in fu pan ding an ngei lo cha a Mizoram an rak phang Chin state le arakan le a si in sho an si cha a an rak pat na a si in kan thei cheu khat chu champa in refer mi an si te an chim hi si in panhni ni hin Myanmar le in arak phang mi hi medical tourist a kan ruat na ramdang mi zau khen chu Mizoram cha apoina kan halo damlo an si cha chun kan zau khen na a haw tu I kan zau khen mi ni hin chowa tampi kan stay cha an raklu pi hi kan cha achat hleya medical tourism nge hi kan itim dinga kan ruwa te doctor pakhat ni chuna chim damlo kan zau khen mi hi razam di an si hleilo adang te in arak fu pam mi hi razam nakin an tam deu te achim phone damlo kan zau khen mi man an pe chun hundang in rak pek mi phone chulheya Medicine Sans Frontiers MSF Doctors Without Borders mang in pek piak zong phone mundang in an pek piak na mi hi ape tu an hal fiang lemlo te an chim chap Ebenezer Medical Center le Trinity Hospital a hin Myanmar ram mi damlo an chhem ngai hospital chung le apong kam dor cheu khata kol cha in chial mi mu ding an hi chimchai atam ngai phone te thei ase Laipa UFC champion Joshua Van ni World MMA award ta laksong achau Laipa UFC flyweight world champion Joshua Van ni fighters only World MMA award ta breakthrough of the year le fight of the year laksong pani achau Thawngthanhnak Chiapa Ni riat zingi towa mi avoi hlesari na World MMA awards laksong pek nak chu American Nevada ramkul Las Vegas kopi a antua I Laipa UFC flyweight world champion Joshua Van ni breakthrough of the year le fight of the year ki in laksong pani achau Joshua Van hi UFC I voi khat yang a thongi voi sha te nak amu I voi khat asung chun jang chel na ka voi ko a thongi voi sari te nak amu I voi ni asung UFC flyweight world champion a hin
World Champion Tai Som Zong away khatnak big ahum him kho phone hi World MMA Award ipek na ki Fighters Only magazine shwai na kin to mi si World MMA achun lim hangai big mi lat song ipek na ka si tu tan thong kan than mi chu khavel khana sri lai zo tu le ngai tu nan di lak chunga kan ni lom mai zara kan itong chan te na lai